Ku play step EP waroh ki prolog ki wa up adle ki wa pai your new channel. Dan nega step ki khubor da wan ra biang chapi da kapnar news channel. Te ki khubor man ki kamni wa hapoh kari India yong i waroh ko wi da update thymme ki ya ka ni ka kjut Covid-19. Te chwaus dang ya ka khubor yiki tu ki wumpu debu subscribe nya ba subscribe yiki pada deb subscribe le e ku play EP da do ni man sen yong nga. Te ton sedang ica ka khubor te hapoh ka arpau so kanta kari India waroh ko wi da update ki yeki bru ki wayo ya ka ni ka kjut Covid. Te kwa au khana lang chapi boy em na pradi yong i wa kwa au tip nei liang ka situation hapoh kari waroh ko wi. Te hado prawa je step yong ka Wednesday da update thymme ki yeki khubor. Te Prime Minister Narendra Modi da penbiang u ya ki jing em kam hagi hospital kam ki dawai wa ki oxygen tangkat tele la dapat iya ke report hapoh kari India yong i ki new cases dapoi ki hado lelak sofa praja sospa arpawi ki wayo thymme ya ka ni ka kjut Covid-19 te ki wayap hapoh ka arpau so kantawan dapoi hado so hajar arspa sangut nto iwa kemo demen sembru te wali wan ki wada chai na ka ni ka kjut hapoh ka arpau so kanta dapoi ki hado lelak sanpau san hajar lespa lepau pra te lada yaklam man i hawaroh lada khain langi yaki wayo ya ka ni ka kjut Covid-19 na do was dang ko hado nin kasngi dapoi ki bru ki wayo thymme ka total cases dapoi ka hado 8 crore lepau lelak so hajar kandes pa lepau prangun tem to i kemo te ki wada chait wan na ka ni ka kjut ki wada like na ka ni ka kjut Covid na do was dang hado nin kasngi dapoi ki hado 6 crore kande phau lelak pra phau arjan ruspa so phau armut tela de klaman i ki wayam na do usdang kani ka kjut hado nin kasni dapoi ki hado arlak san phau soja chispa kande phau nyang te nto i ke dimension brumo te da bon ba ki wayam ha kani ka kjut Covid-19 ha kani ka second wave ko wa armo te khubor da poi chu kut yiki tu rum pu subscribe nya ba subscribe kanang wa yo yo cho phi ki khubor ki watambe ku ble chi bon phi wara